Himunuha ka. You have reached your destination. Mas Mariana. Masalida na lang yata. Yun, maglalakad tayo. So, maglalakad pala tayo ng 4 minutes dun sa field. Natakot si Daddy. Akala niya na-pick na lahat. Akala ko rin na-pick na lahat. Sabi ko, because we cannot see the flowers. Sabi ko, tapos sabi na, no, you have to walk. Anong man yan, itakit ang side pin ka, no? Going to the field, na. Oh, sabi ko, because we cannot see the flowers from here. Sabi ko, manyan, I thought you already picked them all. Ako, manyan ka. No, manyan. At chula arenana. Pero, we're giving away, 10 kaiping ka, no? 10 flowers for free, You can pick them on the field or, you can get from here, retang already picked natin. Gontang. Nakon tayo yan. Oh. Maro, yaman niya tutut. Nakon tayo na pa. Pero manyaman niya tutut. Naman. Sabi ko, 12:30 schedule me ako. It's okay yan naman yan. Kasi ako matadyan nga nakakuha ako. It's okay yan. Panayin da ayuan. Wala na yung bulaklak ako dahil last day yung hen niya ako. Alihan natin pa. Bulak pa, mag-uyunongan na ako. Yan. So, dahil last day na, may libreng bulaklak si Bra. She can pick 10. Yeah. Hi! Hello mga kapagners! Ayan, finally, nakapunta na tayo sa 2 years nating hinintay ito. Yan. Di tayo pumunta nung opening kasi umuulan. O ngayon naman, last day tayo pumunta. Yan. Hindi mo sila makikita dito. Kasi maglalakad ka pa pala daw. 4 minutes. Hi! Sama-sama maglakad, Ben. Sama-sama maglakad. O, Dado. Boots. O, tara. Kini. Kapakners. Run. Thank you. How are ya? Hi, Ambe. Bye-bye mo lang. Nakita na naman sila kay Gundang. She'll do this all day. You would. 4 more minutes. Mag-cap ka, anak ko. Halay ka kaya mo. Sulod na pa mo. Parang yung makaingirang mata mo. Okay, let's go. Welcome to Armstrong Tulips Festival. Let's go. Kita tambelo. Karin pa mo. Oo, tara. Turn left. Oh, sige, kami. Yan siya. Si Bra. Oh, yan. See you next season daw. Ano ba yan? Buti na lang naka-short ako. Windy, bro. So windy. So windy, buti na lang naka-ano tayo. Naka-short. May milo pa bang? Dapat ang ating tayo. Naka-short. Dating tali. Gaganyan mo. Nanigay yung... So, exercise pala to, bro.
Exercise. Yung sa Abat Falls kasi, hindi na tayo maglalaan ng ganyan eh. Automatic nandyan na Ned eh. Nala rin. Mais. Hali po tayo tangking. Yung susunod na rin ni August, yung Pero, sunflower. sunflower lang rin. Next, sunflower. Rip right. Hi. Yan. Bala mo chuta mo palabaryo be. Lahat. Maglakad dito dog. Maglakad dito dog. Yan mga kapagners. Mainit. Dito ka Brielle. Parot. Tawag. Brel. Yee. Mainit. Ini. Hello mga kapagners. Papunta tayo sa mga tulips. Tulip. Magpipik si Brel ng tulips. Ikaw be? Tulip. Mais ata to din. Nata? Mais, ne? Ala? Ano? Dikot. Ganyan ang dapat, di ko ma. Nata, tanta ko mong chicken. Hindi naman karilin. Karilit lang karin eh. Siguro. Pamang Pamang na kain eh. kabayo yan. Kabayo. Harvestan na kayo. Hey! Bagong gising si Ganda! Gandang pakangkang. Si Gandang Brel, bagong gising oh. Nabe? Hey! Nasaan na yung shades mo? Na? Pinasuting ka na ako. Ayun lihat. Wow! Wow! Enes do daddy naman. Iya. Tapos yung shades ano niya? Balo ay no, ne Kevin. Ah, ayun. Now I can see. Ayun yung kulay pink. Masira ako matabi. Ayun na. Kaya nga ano mo muna to. Ganyan mo muna, Bel, para yan. Cover your eyes pa. Ayun pala. Kaya pala hindi natin makita mga kapagners. Kasi dun pa lang yung sa kanilang field. Di katulad dun sa Abbotsford. Maano na. Ay, Beo, kabayo oh. Pagpasok mo, yun na. Dito, exercise muna. 4 minutes. Lakad. Be, lakad. Beo, horse. May horse yung kapitbahay oh, Beo. 2 kabayo. Brelo. Sa susunod, pag pwede na si Brel, mag-aano tayo? Horseback riding. Neddy? Yeah. Gusto mo yung Bea? Horseback riding? Na? Hindi pa ako nag-ganun eh. Kasi nung dati pumunta kami ng Baguio. Retreat lang yun sa school. Wala pa ang pera nun, kaya hindi ako sumakay. Nasakay ka na doon, di? Saan no? Sa kabayo? Wow. Damulag. Kabayo na eh. Baka nakalupadala ka rin. Wala pa. Payat lang na eh. Yan. Madami pa pala silang bulaklak oh. Ayan oh. Diba? At least may libre tayong 10 stem. Nakalibre si Brel oh. Tapos pala kapag pupunta ka dito, kapag gusto mong makamura, bili ka ng ticket sa online. Sa online 16 lang kasi. Kapag adults 13 up. Yung bata 10. Pero kung sa ano ka, hala, free siya. 3 up yata yun. 3 years old up. Tapos kapag ano naman, ay may loko. kapag sa gate ka mismo bibili, dyan sa kanila, $25. Tsaka $16. Yan. Code of conduct. Pick tulips marked you pick area only. Bawal ang drone. Bawal pala yung drone, Bren. Beo ako bota, Beo. Yee. Bawal pala yung drone, Kennedy. Bakit? May tamang kabig ka rin. Bawal? Buti na lang, wala na tayo. Yan.
6 minutes din pala ang lakad. Wala pa tayo, mga 8 minutes din. Depende sa lakad mo siguro. Ne, Brel? Brel, smell ka, ah. Boh, picturean daw, syempre. Ayan. Solo natin. Ne, Brel? Picturean daw. Instead of this, try this. Wow, merong tent si Brel. Malaki pala malaki yan mo ingay. Kingabot. Okay. Malawak na eh. Na po. Puta pati ni. Huling. Kaso hindi na pa nila na anong ayos na. Ito yung mga kinds of tulips nila. Yan. Bel, lahat ka na, Bel. Ba, alam mo rin flowers, no? Lahat ka na. Kita ka lang mo eh. Ingkay, marakal yan eh. Pila niyang maanyan eh. Sumawa pa. Picture ka ng black po. Tara be, magpicture ka, Dia. Yeah, hi Brel. Kita andak na picture da, kita andak da. Lumeg? Ih, kanya na arti-arti kayo na mamalamig eh. Tara, kita na ito tandak ko, putal may tandak. Let's go. You want a picture, both of you? No, thank you. We took already. Oh, okay. It's a pretty outfit. Thank you. Pretty little girl. Where are you going? Tulips, Beno ka numunta. Where are you going? Huh? Hi mula. Bye. Itandak. Dak, itandak. Kaya picture dak, dak. Tara, picture dak, kita andak ne. Kita andak. Picture dak ne. Picture dak ne. Hali kita kilub nindak. Foto pa rin tata. Masaya kasi maglakad Kenny eh. Masyado yung masko. Laga. Salaga ka na. Brel na, anong buri mo, Brel? Be, oh, mag-pick na ka, Be. Be, kuha ka rin ng red. Nana, kuha ka rin ng red. Kuha ka, pakuha na medad. Okay, kumak. Okay. Tuwa ka. Tanong mo rin mo. Okay, bago kami. Maan yan, kailalam yung kuwanan. Kailalam. Kuwanan niya stem. Sayang yan. Kaya makanya. 1, 2, wah. Ito pinalalam. Pati bulong. Wah, 1, 2. Brel. Yee. Ako ayong pink. Kaya alati yun eh. Pero itong pink. Ah, May sira. may siran. May sira. Biya may ay. May sira. Biya may ay. May sira.
Yun. O, pink pa, pink, pink. Na? Oh, pwede. Pink! This one, anak ko. 1, 2. Yay! Yay! Wow! Tara, kita tayo mga liwa. Sobre. Dek. Masat kita, bubuksan kami. Yan, bisa lumawin bundak nih. Ay, kita tamang swing, oh. Itong balon. Yellow? Are na yellow. Batang yellow. Hello. Banak na rin yellow. Yellow. Ayan o. Ano? Na. Ini na. Then no, dado. Well ko na may inigay. 1, 2. Smell ka tatang. Smile Smile. begini. Bell. Yeah. Yan na maghawak. Ningat na tako. Dental na mo Mami kita. ito. Tayo. Saan? Tang red? O ito. Oh, sit down ka, Kenny. Loklok ka. Loklok may kentang. Yeah. Kaya talaad niya. Wow. O, talo mo rin kaya flowers, oh. Tata lang ka. Yan. Talo mo yung flowers mo, pelo. Deta nga lang tangkeda. Deta nga dua. Mga ratat niya aray. Hold. Huh. Hold mo na doon kama. Doon kama. Oh, smile ka. Brielle. Smile. Brielle. Smile. Duming camera. Duming camera. Smile. Hoy ka, daddy. Can try this. Antay na cellphone mo, warit. Pwede rin ta. Oh, game. Instead of this, Be. try this. Be. Smile. Lumayo ka na ako. Katatang singa. Smile. Kana ako ka lumawi. Kini. Nanini bulalak. Oh. Flowers. Tulip. Tulips. Yeah. Nanini? Nanini? Alo may Kennedy. Banta, taran niyang kay. Hanap tayo. Ikaw mo, iking mami tayo. Hindi gamit mo ako. Makipane. Hindi bisa. Uy, tamo, selfie tambel, Kenny. Belo, Loko ko, Kenny. loko kami. Na? Loko ko, Ken. Sige. Kenny, Kenny, sit down. Lumong yan, lukyok. Oh. Mela ko, be, masilo ka. Kuha tayo ng white. Kuha ka ng white, Bell. White. White. Kuha ka ng white. Kaya mo. Hindi mo masanting niya. Masanting niya. White. O kaya hindi mo, Bel, masanting niya. Hindi mo, Bel. Oh. Hihi. Nga. Oh.
Kunamin niyo. Yan o, Be. Be, kumain yung white, tatang. Kunan niyo yan, o. Kini be. Ayun. Saan? Yan, yan. Ne? Be. O, Be, o. White, white, 1, 2. Binigyan ang flowers ni Daddy, wo. Thank you po. Brello? Here. Tanong mo. Here. You want me to take a Oh, picture? perfect. Yeah, Please, thank you so thank you. much. Appreciate it. Brello. Beautiful, smiling and everything. Thank you. One more. Yeah. Always one more. Oh, wait. Babe wasn't looking. There, now she's looking. Look up. Hi. She's looking at you now. Yeah. Ah, yeah. She's waving. Perfect. Okay, that was better. Thank you. Welcome. Thank you, Becca. Thank you. Mama, can we get Papa? Mama, Ganun niya. Ganun niya. Di bang buds? Dami. Si Boys yan. yeah, that. Lakad. Wah, lakad. Kaming mami, ikakilik. Ne? Ikakilik. Ikami lakad. Yep, yep. Oh. Go for stop recording. Yep, yep. Yep, yep. Smile! Oh, Yay, ali kasi makakay ko. yellow. Be! Oh, yellow. Smile! Oh, smile ka kin eh. Yay. Right, Right. right. White? Yung white. Siyempre, ang flowers. Flowers. Smile! Smile! Brel! Hello. Hello. Hi, mga kapakners! Yan.
Yan. Pabalik na tayo. Meron na tayong flowers. Flowers. Kapakners. Kapakners pakangkang. Si pakangkang kapakners. Ayan. Bulok? Babawang taon ng kabayo ba? Titang horse. Titang horse. Ay, nang sabi nitang horse. Nay. Nay. May brel na sabi ng brel. Nee. Brel na sabi na. Nye. Nye. Where is mama? Where is tata? Brel pakangkang. I think horse. Ito itong horse bell, oh. Titang horse. Ito. Ito. Nee. Ana. Nay. 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 Nee. Oy, brel na sabi ng brel. Iwa niya. Sus! Manya niya pala yung brel. Pagagaya pala. Na? Arte. Na? Artista. Artista yung brel. Mama naman, artista yung brel. Yung nano mong. Sabihan mong pakangkang yung brel. Artista yun. Artista yun. Ano? Artista yun. Artista daw siya, mga kapakners. Yun ang artista. Si brel. Brel daw. Artista daw siya. Kasi kung namulabingan na ako. Wala ko may nabo. Artista yun po na. Hindi pitatak na. Artista pala siya. Hindi alam. Wah. Ba't hindi namin yun alam? Bili tayong ice cream doon. Ang init. Tsaka asparagus. Baby, bili kita ang asparagus. Meron sila yata doon. Ah, hindi. Ito ata ang stem nito, yung asparagus. Ano ba? Ganda, oh. Diba? Nakalibre si Brel. Bili na tayo mga kapakners. Bili lang tayong ice cream kasi sobrang init. Doon tayo sa kubol doon, no? Yan. Pag naiinip ka, pwede pala. Meron pala itong pang picnican at saka merong pang yung mini golf, yung mga pambata. Yan. So kung gusto mo ng mas maraming tulips, Abbott's Fort, mas marami kaysa dito. Wala na yung Abbott's Fort nga eh. Meron pa. Boxera Ay, Chiliwak pala na eh. Chiliwak na yun. Oo nga. Kasi nga pala, linipat nga pala dito yon. Wop. Sunflower na yung susunod nila. No. August. Birthday ni Brel. Yee! Pipictorial natin na si Brel. 2 years old siya. Mga paliko. Billy Michael, lakad siya. Beta mo niya yung target. Tawa pa na yung tatang. Tara. Let's go! Mga kapakners, yan si Brel Artista. Hi! Kini ka, mimi tatang. Tara. Kini ka to. Let's go! Kini. Nani yun ba? Flowers. Flower yam. Unak metong yam. Flower. Little Mimi. Wow, metong mimi. Uy, tatang mimi. Tara. Let's go! Yan yung ba? Mimi tatang. Kita mo sa ating ball, kita mo. Tara, miyalo ka kita. Pag naiinip ka. Dati siguro pag mahaba yung pila, nung bagong open siya, so yan, meron sila mga ano. Be, tara, kita mo. Ay, kunan mo itong flower mo. Kunan mo. Tara.
Come on. I don't know which is prettier, the flower or you. Both, Amo Brad. You're pretty. Thank you. Yan, flower yun. Wash hands may brel tatang? Basta mag-wash hands, Brel? Kaya pala man? Mag-wash hands si tatang. Halata ng tanong, madwala rito. Nagdala ka? Oo. 1.5 na lang ito. Masa mo na Ken, kaya naman yun. Mag-wash hands ka, anak. Ay, step yan. Oo. O yan, mag-wash hands ko. Bay makiapos. Oo, syempre mag-wash hands tamo. E ka mangan. Yeah, Lily. Okay, thank you. I was like, I don't know. Okay, guys. Thank you. Nana? XOS? Balming XO? Muna ka. Tambing na yan. Muna ka. Ay, mapamirait ko. Wala mo pa mo right. XOS yun eh. O siyempre, kapag kemit keketa kami may ari. Kapag Buti keketa may may kabit ka rin. Alia pa pala niya. Wala pa yan ha. Wala yan. Kaya ka pwede, tinako eh. Once na tinako na ka pwede. Ah, kaya kayo na yan. Kaya kayo yan. Natural. Look at me yan. Yak. Ulala. Ulala ka pa yun. Akala ko nga, kwame pa yun, di ba? Oh, natalo pa si tatang. Akala ko matatalo ako. Di ba, nanalo ako. Woo! Thank you! Thanks for the flowers. Beka, thank you ka, Be. Bye. Thank you. Thank you. Say thank you. Say thank you. Thank you. Bye bye. Ah. Sarado natin. Hi, mga Be. Hi. Sarado yung ice cream? Baka get. Baka kemo. Moing araw na. Sa balpin. Puta kita ng harap. Wali, kenda patuloy ka lang table eh. Na? Wala na yata ang ice cream. Ice cream? Ali, yan siguro. Hi, do you still have the ice cream? No, unfortunately, the ice cream's closed today. Ah, okay, thank you. Nye, nye, nye. Sleepyhead. Hey, sleepyhead. Sa strawberry. Yummy. Yan. Kumakain ng strawberry si Dara. Kain muna tayong tinapay. Ano, Ben? Kami kakain kayong malan mo, ha? Mga rating malan mo. Sapa? Mm-mm. Sapa yung cherry? Yummy? Huh? Ngayon pandalasan.
Ayan na si Brielle. Galing na siya sa festival. Pauwi na siya. Yummy banana? Yummy banana? Artista ka kasi, Ben? Artista ka?